U jednoj činiji pomešati brašno, kakao i eritritol. Špatulom najpre dobro sjediniti ove suve sastojke. Dodati kašiku praška za pecivo i umešati ga. Zatim dodavanjem kisele vode umesiti testo. Nemojte dodati celu količinu odjednom, već iz nekoliko puta. Bitno je da testo bude glatko i bez grudvica, gustine kao na snimku. Kalup za mafine obložiti papirnim korpicama i smesu ravnomerno rasporediti u njih. Peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta. Ostaviti ih da se ohlade, zatim izvaditi na tanjir i premazati proteinskim pudingom. Ostaviti u frižideru da se ohlade pre služenja.